Kei te pūrero ake ngā kapa toa o te whakataetae waka ama o te motu, e tū ana ki Karapiro Waikato. Koe nei te rangi tuatoru o te whakataetae, I reira anō a Pōtaka Maipi. There you go, ladies and gentlemen, It is this year's Nationals 2012 Waka Ama Stunts here at Karapiro. Tātā whāinga waka ama, te rangi tuatoru, ko wai ka whakaihuaka. Ko Horauta, ko Maraikura, ko Mātai, Ruamata. E 55 ngā karapu, e 2,500 ngā kaihoi. Hoi mo te karapu waka ama no tāmaki ki te tonga, e kia nei ko... Te Pauherenga Waka, Wairopa Waka Ama 2012. Ko te metera kaura te whāinga mo tēnei tau I tuarua rātau I te tau kua hipa mo te wāhanga kōhine, ko tahi mano mita. Our aim for this year is to go and win gold. New crew, it's a whole new crew. We've got 16s that have come up from their division up into the 19s, so it's about, there's maybe 4 of them that are 16s that have promoted themselves to the 19s as an age. Like everything else, age catches up with you. There you go, ladies and gentlemen, together. Four. Wairopa Whakapa Herenga, doing a nice job out there. I whakaihu waka e nei kōhine I te whiringa whaiti. Our last race, it was good. We done all the stuff that we said we'll do last night and before our race, so yeah, ready for semis now. They seem to be happy at the moment. I'm not, as a coach, you're never satisfied, you're never happy until you get something around your neck. A pōpō ka huri te titiro o te whakataetae waka ama ki ngā pakeke me ngā kaumātua. Pōtaka Maipi, te karere.